Muraho bene data, muraho abantu bose, abashumba, abayobozi b'ubwoko, abadamu, abasore, abantu bose bumva runo rurimi, abarundi, abanyarwanda, bene wacu baha i Bugande, bose ndabaramukije, abandi kandi ndabirije kubera ko turi mu bihugu bitandukanye. Nongeye kugaruka hano kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana iri hano muri Samweli wa kabiri umurongo wa 9 gutangiriraho ni igice kirekire ukagera ku murongo ukarangiza kino gice cyose kirangira kuri 13. Muraza kumfasha gusoma utwo ijambo uvuga uburyo Dawidi yagiriye neza Mefibosheti kubw'impamvu yuko Yonatani yamugiriye neza. Uyu munsi turavuga ku ijambo ry'Imana ryo kugira neza. Kugira neza, abakuru baravuze ngo kugira neza ubisanga imbere. Kugira neza uzobisanga imbere, kubera ko ibyo ukora byose muri ino si ni ugutera, ni ugukora, ejo uzobisarura. Nukora neza uzabisarura, nukora nabi uzabisarura. Ikintu cyose muri ino si ni ugusarura. Dawidi Imana yaramuhamagaye, ngo imara kumuhamagara twihuse imuzana mu rugo rw'umwami Sawuli. Amaze kuza mu rugo rw'umwami Sawuli, kubera ko yari yanesheje, yari yishe Goliyati, Sawuli agira ikibazo cy'umutima mubi, agira ishari, kubera ko abagore baririmbiye Dawidi. Bamaze kumuririmbira ngo baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi, ngo Dawidi yishe inzovu. Ahita yambukizwa n'umutima w'ishari. Umutima w'ishari ni ikintu kibi. Niwumva ufite umutima w'ishari uzagenda usenga Imana iwugukuremo, kubera ko ni umutima mubi. Ni umutima mubi ntacyo wakugezaho. Arangije rero, kubera ko yari yarasezeranye ko azamushingira uzica Sawuli, uzica Goliyati azomushingira umwana wiwe, aramushingira, amuzana ibwami kubera impamvu y'Imana yari ishaka kugira ngo Dawidi abashe kwitoza ibwami. Agira ikibazo, yangwa na sebukwe, ariko Imana imucira inzira, kuko Imana iyo yaguhamagaye izica inzira zayo kugira ngo ugere kuri za nzozi ishaka. Imucira inzira, imuheza muramu wiwe Yonatani. Aramukunda ngo kuko yikunda, amugirira neza ku bishoboka. Barabana, bahana ibihango, Imana iza kumugirira neza. Dawidi ahura n'intambara zitandukanye, ariko Imana iza kumusohoreza isezerano, yinjira mu gihugu, abasha kuyobora avuye muri ibyo bibazo byose. Aja kuyobora, Sawuli yarapfuye, abana be barapfuye, Yonatani yarapfuye. Zarambabaje cyane mpasoma rino jambo ukuntu Imana iba yaragiriye neza Yonatani, ariko kubera ko Imana ntiyanga abagenda, yaramujanye. Ngo Dawidi amaze kugera ku ngoma yibuka ineza ya Yonatani. Ngo arangije aravuga ngo se nta muntu wasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mungirire neza ku bwa Yonatani? Baravuga ngo hari uwasigaye, baravuga ngo hariho umukozi wa Sawuli witwa Siba. Baragenda baramuzana. Siba aravuga ati hariho uwasigaye mu nzu ya Yonatani w'ikimuga witwa Mefibosheti. Ngo aramubwira ngo ariyo Irodebayi kwa Makini. Ngo arangije ngo aramubwira ati genda umuzane. Aragenda aramuzana, ngo ahamagara Siba, ahamagara Mefibosheti. Mefibosheti ngo ashitse aramubwira ati Mefibosheti we. Mefibosheti ngo aritaba, aramubwira ngo karame umwami. Aramubwira ngo simbura kukugirira neza kubera ineza ya so Yonatani. Ngo aza kumugirira neza, amugarurira imisozi yo kwa sekuru. Ari ba bantu bagiriye neza Mefibosheti, bari bamutunze, nabo baraza abahinzi biwe, nabo bagirirwa neza kuko bagiriye neza Mefibosheti. Nabo bose baraza ibwami bakaza bahingira
Mefibosheti kubera ineza ya se Yonatani. Ijambo ry'uyu munsi ni ukugira neza. Tugende tugire neza, kandi wagire neza ashobora no kutakwitura, ariko Imana izi kwitura mu bundi buryo. Kandi iyo wagize nabi nabo ushobora kubisarura, kubera ko ibintu byose biza biterwa kandi bigasarurwa. Ineza ya Yonatani ituma Mefibosheti wari ikimuga aza yicara ibwami, akarira ku meza ya Dawidi, akabasha guhingirwa, agubwa neza, bamugiriye neza nabo arasora abagirira neza, kubera ko Imana yari yamugiriye neza. Dawidi arabazana bose. Rero biradusaba gutahura ineza Imana yatugiriye, biradusaba gutahura ineza abantu batugirira, biradusaba gushima Imana, kuko Imana izica mu bantu kugira ngo ukugirire neza. Aho ugeze aho wagiriwe neza. Abantu bose hari uburyo Imana yagiye kugirira neza, ica mu batandukanye, mu biwanyu, mu batarabi wanyu, mu bo wahuye nabo n'ubu ngubu hari abo bakugirira neza batari bakuzi mu bihugu by'amahanga. Ugomba kuzirikana ineza y'abantu bakugiriye, kubera ko Imana tuyibonera mu bantu, n'ibibazo nabyo tubibonera mu bantu. Nuzirikana Imana ntizokwibagira, kandi nawe bizotuma ugirira neza abandi. Rero uyu munsi nifuje kugira ngo twige kugira neza twese, kuko tuzahabwa ubugingo buhoraho, kandi n'abana bacu bazasigara babaho neza, kuko uwakoreye Imana izimwitura n'abana be n'abuzukuru be. Kubera impamvu Sawuli yakoze nabi, barapfuye, abantu be bapfa kubera ko batubasha Imana. Dawidi yubasha Imana, kugeza n'uyu munsi tuza tumuvuga kandi tukabasha kumugenderaho, cyabura kugendera mu magambo amwe namwe yagiye akora, kubera ko yari afite umutima wo kugira neza. Rero mbifurije kugira ngo tugire neza. Imana izaduha umugisha, Imana izaduhindura amateka. Tubabarire abantu batugirira nabi, twihangane, kubera ko ibintu byose birahaba. Dawidi yihanganiye sebukwe, yihanganiye umwana we, yihanganiye bene wabo bamubwira nabi munsi yica Goliyati. Ibyo zose yarabyihanganiye, arababarira, yicara ku ntebe. Rero natwe intebe dutegereje ni iy'ubwami bw'Imana. Umunsi Yesu azaduhamagara tukicara ku bwami bw'Imana, tuzoba tunesheje isi, tuzaba tunesheje abanzi, tuzoba tunesheje ibitugwanya byose, tuzaba twicaye mu bwami bw'Imana, kandi na hano muri ino si izatwishura inshuro 100. Reka dusenge. Imana ikomeye, Imana igira neza, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza ku munsi mwiza uduhaye, tukaba twongeye kuvuga ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo uduhe umutima wo kugira neza, turagusaba ngo uduhe umutima wo kubabarira, turagusaba kugira ngo uduhe umutima wo kwihangana, turagusaba kugira ngo Mana uduhe umugisha muri bimwe n'ibindi, kugira ngo Mana icubahiro gikomeze kigaragare, kandi uduhe imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza kuvuga ijambo ryawe. Tubisaba tubyizeye kandi tubyinginze mu izina rya Yesu. Amen.